Dobro mi došli, đaci prvaci. Dobrodošli na još jedan čas bosanskog jezika. Za ovaj čas bit će vam potrebna knjiga, sveska i pribor za pisanje. Pošto se nalazite u prvom razredu, veoma je bitno da pažljivo slušate i uredno pišete. Hajde da zajedno čitamo. Otvorite vaše knjige i uz pomoć kažiprsta pratite moje čitanje. Drenci. Skitili se drenci ko crveni vijenci, ko rujni korali i klikeri mali. Kad to djeca dočuše korpicu u ručicu, pa pravo u šumicu. U ovom tekstu moguće je da su za vas nepoznate riječi drenci. Pa poslušajte šta su drenci ili drenjine. Drenjine rastu na drvetu drena, koje je listopadno i uglavnom samoniklo. Ono spada u manja drva i cveta od februara do aprila. Ima prelepe, karakteristične žute cvetove, koji kasnije prerastaju u zanimljive crvene plodove. Sigurna sam da na osnovu ove fotografije već znate koje ćemo slovo danas učiti. To je slovo D. D, doktor. A sada ćemo učiti kako se piše veliko i malo pisano slovo D. Zato uzmite vaše sveske i olovke i pokušajte da napišete veliko pisano slovo D. Pratite strelicu broj 1, a zatim i strelicu broj 2. Obratite pažnju na veliku i malu liniju u vašim sveskama. Zatim napišite i malo slovo. Pratite strelice redom broj 1, strelicu broj 2 i zatim strelicu broj 3. Napišite slovo nekoliko puta. Vidimo i učenike koji su svoje sveske napisali po jednu riječ na slovo D. Prvi učenik je napisao riječ dugme, drugi učenik napisao je riječ Damir, treći i četvrti zajedno su napisali riječ doktor. Jedna djevojčica je napisala riječ drvo. Vidimo jednog dječaka koji je podigao ruku visoko sa svojim sveskama i napisao je riječ dječak. Hajde da vidimo djevojčicu, ona je napisala riječ duga. Još jedan drugar napisao nam je riječ drug. Hajde da malo vježbamo. Kako si danas? Vidi, dolazi voz. Dunja je zrela. Prepiši pravilno rečenice pisanim slovima i napiši odgovarajući znak na kraju rečenica. U sve tri rečenice se nalazi slovo D. U prvoj rečenici se nalazi kod riječi danas. U drugoj rečenici
kod riječi dolazi, na početku riječi dolazi i u trećoj rečenici slovo D se nalazi na početku riječi Dunja. Pronađite slovo D i obojite ga. Pošto ste prepisali rečenice, hajde da napišemo odgovarajući znak. Znak uzvičnik, upitnik i tačku. Prva rečenica, kako si danas, je upitna rečenica i pišemo upitnik. Na kraju druge rečenice, vidi, dolazi voz, upisat ćemo uzvičnik. A na kraju rečenice Dunja je zrela, napišite tačku. Pogledajte vaše sveske i uporedite. Ukoliko je bilo grešaka, ispravite ih i potrudite se da ubuduće ne pravite greške. Proširi rečenice. U prvoj rečenici, na osnovu pitanja kakva i gdje, treba proširiti rečenicu. Kakva ruža je procvetala? Crvena ruža je procvetala. Gdje je procvetala? U parku. Crvena ruža je procvetala u parku. U drugoj rečenici proširit ćemo tako što ćemo obratiti pažnju na osnovu pitanja šta i kakvog. Dugme je šta? Otpalo. Sa kakvog kaputa? Sa plavog kaputa. Dugme je otpalo sa plavog kaputa. Za domaći zadatak prepisati tekst pisanim slovima Drenjci koji se nalazi u vašim knjigama na strani 99. Pročitajte tekst nekoliko puta. Vježbajte čitanje. Dragi đaci prvaci, ovo je bilo sve što sam pripremila za današnji čas. Hvala na pažnji.